Ngatho cia mwanya o haria ungikorwo ri mwirori wa Muthingi TV thaingio ni gutwihokera thina mbere na gukumemerekeria ndumiriri citiganite muthi ari ni tariki 23 mweri-ini wa 10 ni maingi twikuhariririe kuma ituri citiganite cia bururi uyu ingi kwamukira ruria ko ni Maina wa Muchwe no mbere ndaya tuko tukiamukira matemo ma mohoro maya. Mwena mara tukuhariririe ni atongoria a kidini kuria mutongoria wa bururi Daktari William Ruto na munini wa Rigathi wa Gachagua ingirira ngucanio ya utongoria iria iri ho kaunti-ini ya Meru. Akenya kurio mahuthire wabici ya Ombudsman kwetha kihonia kia macira ikiro-ini cia icagi-ini. Nao aikari a kaunti ya Kiambu kurio manengirane title deeds cia migunda yao magikuirwo kwenderio migunda ya thirikari. Ndũmenyithie ati umemerekia uyu ni uragukinyira na njira ya imwe kwa imwe ng'enda-ini citu cia ukinyanĩria. Facebook ni @Muthingi TV, YouTube ni @Muthingi TV. Tukwambĩrĩria na riboti kuma kaunti-ini ya Meru kuria kuretwo na thigithigi cia utongoria. Atongoria a kanitha wa National Independent Churches of Africa NIONICA nimaikitie ritana kuri mutongoria wa bururi Daktari William Ruto na munini wake Rigathi wa Gachagua guthina mbere kuingirira nditimano iria ikoretwo ho utongoria kaunti ino ihinda inini tu thutha wa atongoria kuga o matikuinganiriria na ndeto ici. Oho Bishop Munya nioritie kawira mwangaza kuinyihia na kuhoya muhera kuri atongoria a kaunti ino niguo kwihonokia kumana na kuhaguru. Reke tumukire riboti hiyo. Inawezekana, naomba tu rais na Deputy President warudi waweze kuleta mchango wao mara ya mwisho kwa kupatanisha watu wa Meru. Tungependa misosano iendelee. Vile inaonekana ni kwamba MCS wajaridhika na vile gavana amekuwa akiendelesha serikali, na gavana pia awe mpole, apunguze makasiriko, apunguze kiburi, hawa mpole kwa sababu hawezi kuwa hii watu wote ambao wanaongea kwa ukali na uchungu na makasiriko namna hii wanamchukia kwa sababu ni mama. Hakuna mtu ana kasoro, hata kama basi anaweza kuwa na shortcomings zake, na tunaomba awe mpole, anyenyekee, aombe msamaha. Hii iwe ni muda wa kujiombea msamaha kwa wananchi wa Meru, badala ya kuendelea kuongeza makasiriko na kuongeza arrogance ambaye itaendelea kuongeza hasira, chuki na fitina. Kama mnajua tumesimama na mama sana kama kanisa la NIC kwa muda mrefu, lakini vile pia tunasikia sauti ya watu wengine. Haiwezi kuwa hii watu wote hakuna kitu wanasema. Mama jiangalia. Wakati wa siasa hata kitu kizuri kinaharibika. Mambo ya okolea hivi sasa imetiwa dosari. Kwa sababu tuliona mahali ng'ombe ilikatakatwa na ikaleta siasa, tunaomba isitiswe, isimamishwe mpaka ile shida kisiasa iko isimame. Kwa sababu jambo jema litaharibiwa kwa ajili ya hali ya siasa ambayo iko kwa saizi. Isimamishwe ili watu wa take advantage ile siasa iko waweze kuleta vita, funjo na hasara kwa mali wakati huu. Tubukire ciĩgiĩ magoti na nĩ atĩ mũcirithania mũnene wa igoti rĩa Machakos rĩrĩ Maina na mĩgũndoro hamwe na marĩa maturigicĩirie Anyuki na ikitie ritana kũrĩ Akenya akimenda methe njĩra ingĩ cia gwetha ihoto rĩrĩa ngahĩha ciayumĩria nĩgetha kwarahũra magoti wĩra mũritũ wa gũtinda magĩtuithania macira. Nyuki akoragia hĩndĩ ya kũrugũrio kwa mũbango wa kũruta gĩthomo gĩa tũhũ kaunti-inĩ cia Makueni, Garissa, Machakos na Kajiado, akiuga atĩ macira maingĩ no matuithanio kũhetũkĩra kwaranĩria
na nĩgĩa mahũre igoti ihinda inene rĩa gũtindaga magĩthiĩ gwetha macira mangĩ ũndũ ũmwe na kwarahũra mũrigo wa marĩhi ma kũrũgamĩrĩra macira maya. Reke twamũkĩre riboti ĩno. Kwa majina naitwa Annette Nyukuri. Mimi ni judge wa mazingira na mashamba koti ya pili hapa Machakos. Nataka kuwakaribisha katika legal awareness week ya mawakili. They are not masqueraders, they are real advocates. Wanajua sheria kwa sababu wao wanaapia mbele zetu, tunawajua, wanaelewa sheria na watakuwa hapa wiki nzima kuelezea kwa yale maswali yote mlionayo kuhusu sheria. Na sio kila kitu inashughulikiwa na sheria. Kuna mambo mengine unaweza yashughulikia kule nyumbani. Kama ni ya kiboma pia unaweza ongea na familia yako, lakini tunawahimiza vile chairman amesema ya kwamba jaribu kusuluhisha pale nyumbani, tumia mediation, tumia alternative justice system kujaribu kusuluhisha mambo yenu, kwa sababu koti haziwezi suluhisha kila kitu. Kuna mengine yenye mnaweza suluhisha kwa sababu mnaelewa zaidi. Ngine mnaingia kotini hamwezi kuelezea vile mnataka kuelezea. Wakili hamjaweza kupata wakili, lakini iko shida, faili imepotea. Tumekaa na judgment, tumekataa kusikia mshahidi yeyote. Shida za aina hiyo tunamwandikia ama tunamuuliza Justice Olel aweze kuangalia shida iko wapi, tuweze kutatua. Kwa kimombo tunamuita ombudsman. Sasa msilete udaku, msilete fitina. Ni kuelezea faili yangu namba hii ilipotea wakati huu, kila nikija hakuna ananizungumzia. Hata kama ni mimi, mtamuelezea Justice Olel, alafu yeye atatuuliza, tutatatua jambo hilo. Kwa hivyo yeye ndio anatuwakilisha sisi wote kama iko shida yoyote kuhusu kutekeleza kazi yetu ya kuwapatia usaidizi katika kutatua mambo ya sheria. Tugatiana na riboti ĩyo rĩu tũhũgũkire kaunti ya Kiambu, na nĩ atĩ thirikari ya kaunti ĩno mũthia nĩgĩte na kĩhoto gĩa gũcokia mũgũnda ũrĩa wakorirwo ũgĩtunywo aikari a mwena ũyũ nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri wao na gavana wao Kimani wa Matangi. Thirikari ya Kiambu manyitanĩire na National Land Commission na rũhonge rwa ũgacĩru makĩambĩka ũthuthuria wa kwenda gũcokia mĩgũnda makĩria ma ngiri ĩmwe ya mũigana wa makĩria ma bilioni 40 rĩu aikari magĩtigwo na kũrũhia na gũkenerera ũndũ ũyũ. Reke tũkorwo tũkĩamũkĩra riboti kuma kaunti ya Kiambu. Which have been our partners in this mission, where we have said that we have to recover all public land which has been previously taken or grabbed by people who are not deserving or people who thought that they were better than the rest of the wananchi. And the collaboration we've had between the National Land Commission, collaboration that we have with the DCI and other organs is bearing fruit. We've started to receive titles, and today from National Land Commission we are receiving 6 title deeds amongst others that we've received elsewhere. And we are saying that these title deeds which have been surrendered, one was for an open space, Tinganga Shianda Block 1, 748 was open space. This is where you build a classroom for people. This is where you build parking for people. This is where you build other public facilities like dispensaries when it is an open space. Take this opportunity to hand over to His Excellency the Governor, Dr. Matangi, some titles that we received. It was forwarded to us by the Directorate of Criminal Investigation Department. The titles are for Kanunga Farmers Cooperative Society. There are 6 of them. I want to read them out. Tinganga Sianda Block 1, 748, 1706, 799, 2178, and 2220. Na tũrĩ hau riboti-inĩ ciĩgiĩ Maina na mĩgũnda nĩ atĩ aikari a Riverside aikari a Riverside ya irathĩro nĩ metĩkĩrĩte itua rĩa igoti rĩgiĩ mũgũnda wa Kĩrĩma
riu marahoya magiye na gikaro na ene mugunda uyu handu wa kumomorerwo nyumba ciao makiuga kwa ihinda riria riothe maikarite mugunda-ini uyu marairaga ati mugunda uyu ni wa andu kuma nja wa bururi na maratungirwo ni kimako thutha wa riboti ya igoti ikienda mugunda uyu ikienda aikari aya makanio na mamomorerwo nyumba ciao riu makihoya o maikie na gikaro kwaraniria na nigetha handu wa kumomorerwo methe kihonia mugunda uyu ni wa muigana wa eka 1,000 na uria ni wa Kamau wa Kirima. Reke tumukire riboti ino. Ni ya Kirima na tumekubali jaji ile maneno amesema, tumekubali yote, na mimi niko na watoto 9, sina mahali ya kuenda kwa sababu mimi ni maisha yangu imeanzia hapa na kitoka mpaka Z ni hapa, sina mahali ya kuenda. Kwa hivyo naomba rais yetu pia na MCA yetu na bunge yetu watukimbilie kabla wajabomolewa, na tuko na roho ya kuongea na hawa. Hayo ndo nitasema. Kwa majina naitwa Jilo Kase, mimi ni mkazi wa East Riverside Drive, ambayo leo koti iliamua kwamba shamba hili ni la Kirima. Sisi tuliingia hapa kuanzia mnamo kama 2012-2013. Hatukujua shamba ni la Kirima, tumejenga, tumekaa hapa na familia zetu. Sasa leo tumeshtuka sana kutokana na matamshi yametolewa leo na koti, na wakati huu bado tunakutana kama wakazi wa mtaa huu ili tuweze kupanga way forward. Manake kwa sasa tumeshtuka sana na hatujui tufanye nini. Lakini tunaomba ujumbe huu mfikie Rais Ruto, kwa sababu alisema katika serikali yake hatutavunjiwa majumba na hatutaki kuvunjiwa majumba, tunataka win-win situation. Sisi tuko tayari kunegotiate na the family, kwa sababu sisi tulipokuja hapa wale walituuzia shamba walisema shamba ni lao. Tukanunua, tukaonyeshwa shares, zile certificate tukapewa, lakini tukienda kuzaidi baadaye ndio tukaambiwa kwamba shamba si lao, ni la Kirima. Kwa hivyo tungependa familia ya Kirima pia watuonee huruma, tuweze kukaa pamoja tuzungumze. Na hapa sasa ndio tumejua kama nyumbani. Leo kulingana na uamuzi wa koti wamesema, Jaji Ogongo alisema ya kwamba hii ni shamba la Kirima. Ndio tumekubali ni shamba la Kirima, lakini sisi tukija tuliambiwa ni shamba la mzungu. Na hapa tumefanya development kubwa. Tulikuja hapa kama hatuna maji, hatuna stima, hatuna barabara, na sasa tuna stima, tuna barabara, tumewekewa ya lami na serikali. Tugatigana na riboti yo riu tuhukira riboti egie munini wa mutongoria wa bururi na mutumia wake. Na ni ati mutumia wa munini wa mutongoria wa bururi Pastor Dorcas Rigathi muthenya wa ira yaragire na mucemanio na kiama kia atumia a magavana niguo gwetha njira cia guteithiriria andu aria matehotete kaunti-ini ciothe 47. Na hindi ya mucemanio uyu Pastor Dorcas ni akorirwo agitariria rugendo rwake kuma riria thirikari ya Kenya Kwanza yakorirwo ikioya wathani, akiuga ni ahotete guteithiriria atumia a ngoriai a ndigwa na makiria mbeũ njithi hari kuhurana na njohi oro hamwe na dawa cia kurebia, akienda riu manyitanira na atumia a magavana na niguo kurehe kihonia gia bururi uyu na kihonia kiria gigukorwo gikiguna aikari a kaunti ciothe 47. Reke twamukire riboti ino. We are the County First Ladies Association, which is an association for the spouses of the elected governors in Kenya. We came here today to pay a courtesy call to the second lady of the country. We decided to just come and sit and talk about the boy child. These are the county first ladies, and we felt that we needed as mothers to come and sit and discuss concerning our counties, about our nation, and the condition of the drug abuse and alcohol. So we just sat and discussed how we are going to roll out the boy child program and other programs which are theirs that will be able to mitigate for this drug and alcohol abuse. Tumepata kukaa na tukaongea vile nchi yetu inaelekea, vile uongozi inaelekea, na tumeweza kuongea kuhusu familia zetu. Tumefurahia sana kuona maono ambayo viongozi wetu wako nayo kuhusu vijana wetu. Tutiana na riboti yo riu tuhukire riboti egi maria maturigicire na ni ati ruhonge rwa Planet Platform ruhonge rwa Planet Platform unyitaniri na thirikari ya kaunti ya Nakuru
irukite na mubango wa kwenda kuhanda miti makiria kaunti-ini ino mugunda-ini wa eka itakunyihira 550 kwetukira mutongoria wa bururi William Ruto thirikari ni itanyite kuhanda miti bilioni 15 iguo kung'ethanira na ugaruruku wa rĩera uria ukoretwo ugumeire bururi uyu na njira nene na makiria ari kurehe ng'aragu iria ikoretwo ituguthite na njira nene. Murugamiriri wa ruhonge ruru wa Njiko Njoroge niogire ati niugite ni matanyite guthomithia uhoro wa ugima wa meciria kuri ciana hamwe na arutani macukuru-ini mothe temini ria kumahe ugi wigi mainye na guthaitira maria maturigiceirie. Reke twamukire riboti ino. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Wanjiko Njoroge. I'm the founder of Planet Patrons. We work with children to plant trees. We have a concept called the birthday forest. Birthday forest is a concept where we teach children how to plant and nurture trees. We moved away from just planting. We are insisting in pursuing growing of trees, ensuring that they grow. Today, as we are doing our birthday forest here, as you can see, we have a very big space here. We are actually celebrating mental health awareness because there's the benefit. Trees give us a lot of benefits. Among them is the calming feeling that you get when you go under any tree, and that's exactly what we're celebrating today. We are grateful for the county government of Nakuru for partnering with us. We have fruit trees, we have indigenous trees, and we also have these other trees that we can use for wood and all that. Kwa majina naitwa Mohoro Samuel, County Secretary Nakuru. Na hii approach ambayo inatumika saa hii si tu kupanda miti kwa forest, ni kupanda miti na kuelimisha watoto wetu ili waweze kujua umuhimu ya miti. As they are growing up, they grow up with these trees. So the foundation has a concept whereby children plant trees during their birthdays. They are encouraged to do that in schools, so that as they are growing up taking care of these trees. Wawero Richard, the environment officer, Rangaranga Primary School. Ours is to plant trees regularly. We have been teaching pupils on the importance of these trees. Without trees, we can't get oxygen. Without trees, no shade. And without trees, no change of the environment. Mna furaha. Na riboti ya uhadi wa miti kuma kuria kaunti-ini ya Nakuru ni egutuma twambe twikirie ro hanini ngwira ndugathie haraihu ni ndiracokereria na maya na mangĩ maingĩ. Gavidi ne muremi muramati na nie Njoroge na hindi ciothe ngwiraga njukaga gugubundithia maindo megie no uremi na taririkana turagubundithia uremi wa mbembe, tugabundithia wigi wa ng'ombe, wigi wa nguku, wigi wa mburi na maundu mothe mahana uremi. Hindi ciothe ungikenda kuruta uremi kana kuruta wira wa uremi uria urakurehera mbeca, ririkanaga gutire mundu ungi Kenya ng'ima ungigubundithia uremi tiga Njoroge. Na umuthi ndirakwira umuthi ni hindi iria uguthomera na kumikana gibindi giki gigokaga kuri we o Jumamothi thaa 8, Jumamothi thaa 8 thiini wa Muthengi TV. Withomere, wionere na uhige na uremi. Ririkana gibindi niki muremi muramati. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tabarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV, kihumo gia gutherema.
Ngatho cia mwanya riu ni ndagicokereria thii na mbere na kumenyithia maria makihanikire guku bururi-ini na tugithi na mbere ni ati uhaguku wa ugitiri no urathii na mbere na kuongerera kaunti-ini ya Pokot ya ithwiro na muhaka-ini wa bururi wa Kenya na Uganda. Bara ici ikionekana gucaca gatagati ka makabira ma Pokot, Sabei, undu umwe na gabira cia Karamajong na ni iria cigikaraga makiria muhaka-ini wa Uganda, iria cigikaraga makiria muhaka-ini wa Kenya na Uganda. Atongoria matiganite magitongorio ni gavana wa hau gabere wa Pokot ya ithwiro Pokot ya ithwiro John Lonyankua maikitie ritana kuri andu othe na kia mucemanio wa gwetha kihonia na getha magikorwo magicokanĩrĩria ndũrĩrĩ ici nĩguo gũcokereria mĩhang'o ya thayũ makĩria kaunti-inĩ ĩno ya Pokot ya ithwiro ũndũ ũmwe na mũhaka-inĩ wa Kenya na Uganda. Reke twamũkĩre riboti ĩno. Sisi kama serikali tutaweza kuzungumziana na serikali ya Uganda. Tutafanya mkutano ingine. Ifike mahali sasa watakubali tulete wananchi tuwaongeleshe, wajue namna ya kukaa pamoja. Ile peace committees nafikiri tutaenda kuona namna wataweza kukutana kwa border. Tumesikia tuliweza kukutana Merrimer. Na hiyo mkutano ilitusaidia. Maana watu walikuwa na wasiwasi fulani kwa sababu hawana habari ile kamili ya nini ilikuwa inaendelea kule Uganda, kwa nini askari wakakuja wa Uganda wakakuja border kufunga. So tuliweza kuambia hakuna, Kenya na Uganda haina shida. Ni watu wachache machangili 3 5 wamechukulia advantage hiyo nafasi ya kutoelewana kati ya wafugaji wenye walikuwa wanalisha Uganda na wenye mashamba kule. Na tugitigana na riboti iyo riu turongoreria riboti ĩgiĩ kwarahũra ũtonga wa maĩ-inĩ kanana na gĩthũngũ nĩo makiuga blue economy. Na Mr. wa wenji wa Kware ũtonga na ũkui wa maĩ-inĩ nĩwe Salim nĩaugĩte thirikari nĩ ĩhũgũkĩire gũthiĩ na mbere na kuonjorithia na kũgacĩrithia sekta ĩno nĩguo gũthiĩ na mbere na kũhe ũtonga wa andũ aingĩ makiria arĩa makorwo magĩtegemea mĩena-inĩ ĩno ya iria-inĩ. Augĩte atĩ thirikari nĩ ĩheanĩte mũigana wa ciringi bilioni 1.2 nĩguo gũtigĩrĩra atĩ sekta ĩno nĩ yarahũka na Akenya aingĩ nĩ mahota gũkorwo makĩetha ũboco wao itemi-inĩ ya kũhũrana na thĩna ũrĩa ũgũmĩire aikari a kaunti ici. Reke tũkorwo tũkĩamũkĩra riboti ĩno na njĩra ndikandikĩru. There has not been reliable data on our stocks in the Indian Ocean. As government, we have allocated 1.2 billion to KEFRI to undertake the stock assessment here in the Indian Ocean, which will begin a few weeks to come. In fact, they are now finalizing the contracting process, and then we launch the process of stock assessment in the Indian Ocean. The importance of the stock assessment is going to give us data which will be useful for both local and international investors. KEFRI has also been on the forefront in promoting cage farming, especially in Lake Victoria. And because we have had challenges in that sector, we have also decided, and the President has already approved resources so that we also do a special plan in Lake Victoria, which will cost 100 million. This will also help us to organize and be able to identify the key areas that we can do cage farming.
Ayo reke tukorwo tugukira iharo-ini tumenye uria anake na airitu atumia undu na athuri magakorwo makigariura mwena-ini uyu. Na ni ati timu ya iguru ligi nene ya guku bururi-ini ti Posta Rangers ringi thutha wao kuhotwo mbitika yao ya mbere kimera gikiambiriria, no matire marakihotwo mbitika-ini ingi. Nake captain wa timu ino akiuga mari na matanya ma gwika wega kimera giki na kuhota mbitika ingi ciothe iria magukorwo makithukirwo na timu ingi magukorwo magikorana nacio. Megire gukorwo makiona uhotani munene na gukorwo makiona maciaro manene thiini wa kimera giki thiini wa ligi nene ya change lazima ianze nao. Tuambia vitu tulikuwa tunahitaji, motivation venye ingefaa, alafu management pia ika live up to their work na wakatuambia itakuwa sawa, and then after season kuanza vitu zikakuwa sawa, so vijana wakakuwa tu motivated juu kuna kakitu from the management. Chukua tu game at a time, kila game tunachukua tu at a time, one game at a time, hakuna tunaangalia game nyingine. Kama sasa hivi kuna Talanta weekend, hiyo ndo tunaangalia ndio tuweze kuimaintain. Haituangalii mwisho wa ligi ama nini, tunaangalia tu one game at a time. Ndio tukishinda hizi games na come one game at a time tutapata tuko hapo juu. Sasa hivi kila game tukienda opponent anakuja akijipanga vizuri juu anajua Rangers venye wanacheza na ni team poa, so lazima challenge iko. Ni venye sasa sisi tutawork more hard ama smart kushinda opponent, lakini sasa hivi kila game tuna face inakuwa ngumu zaidi kushinda venye tulianza. Na ripoti yo igemaine na timu ya Posta Rangers niyo ikorwo igitwikirira gaturumo mohoro maitu ithaa-ini riri. Nyitanira na ithuĩ wona cihanda thaa imwe ya hwainĩ na nigetha tukorwo twikurehera mohoro maya na njira ndikadikiru. Ni wagikorwo na niĩ ria ko ni Maina wa Muchwe ngaikwira ati njika na njika yerirwo ndiri maruru. Ngaikwendithiria mahinda mega nake Ngai wa muoyo aroi kurathima. Niĩ nĩ twĩrĩgano.